Eno ni ngwatanio ya mukamba Mutongo TV wa Tindata. Ethani ndi wa mukabala bondo ende na kutusaisia wa mukata nenda kukethia na ndio thocha ndini wa kilungu cha inengo na mikalile wa katano wa umundi twina aini eli ni meta mapatha ni kwithia methi twemena mikalile ithianene ya kutumia inengo sio ondumwe na kuyaka maitumia inengo sio nithwa ndi mathocha ba Mutongo TV ngwatania mukamba kwa ibinda ya mbevyu matukethie matavyo muno au na indi twidika kindini cha mikalile yoni tawasal Shabeti wambua mitandao ni yakwa yonde wingwati hata Sal Shabeti na yo Mutongo TV Facebook ni Mutongo TV na indi kilungu kinu ukithia mbene wa YouTube itu ni Mutongo TV Stock FM ni na udhocha. Habari zenu? Mzuri. Mko poa? Kabisa. Wati ndata Ndeza. Kwa mukata Tuamukite ndeza. Kumbe kio unaweza smile. And what in particular last me take a smile sometimes. Aha. Aya. Ikianambe mwana ndo tingire sasa. Ndo mwili. Aya, ndizi tuambia nao wa mukele musia isi ya Mutongo TV. Isiitwa umo waku nikanaitwa ambie. Ambie kwa kwasa. Umo. Wala umite ukamba wiba. Yeah. Kama sietwa nita wa Eric Musiemi Kilonzo. Kuma Makueni County, Mboni constituency, Kiteta, Kisau, Ward. Pandu beta waka kuswe. Sito siya Eric ngia hiyo fando. Wale hiyo. Lakini ingi tukwesita sito ingi tutabio nayo. Rick B TV. Abangi tukwesene sito ingi ana baumbe ni muno. Spana. Yo baka na yadele. Ayo by the way ni di frigate ya mashabiki mako na zimbile. Wewe mundu ombezi na Spana. Uziwa mbezi na comedy. Kana tu close mononda esa nini isietwa yengi. Wewe mundu ombezi Rick B usiwa mbezi na chao na content creation ya blogging na mono Kamba Festival Kamba Festival. Yes, thank you. Yeah. Na kwa nitawa Nicholas Kioko kuma yata constituency ikombe division kana sub county Luise utaweze nende abo bantu beta watinganga tusio ngamara kwa kanata neteka la Italy ikanda yutoke kombe Italy ni mbewa ikombe TV step by step in kana so that kwa na baka katikati tewe takingita wende tutabiwe ni wo yani nyeni wa mundu wa kawaida ni mwani mutangasi kana mwana habari by profession ni kumanchia ni that school ngabu ndi wa maundu mutangasi mana osiendo sio mbinge na ndi one of the co-founders Makamba Festival. Wena mundu mundu renake museo Thank you. Rikibi ukakulu wenyiwe mundu takwisi. Twase ni mundu takwisi kabisa. Wakone bina yambe na nukwenda kumama. Ila tu unene Rikibi kakumuona na interview yitu idhito tuyona na muno siadhimu idhito muibanga. Ukakulu wenyiwe wase niwo. Rikibi ni very easy. Rikibi ni working kipini wa content yokamba. Just easy. Na kedabe ongeokele atutabi. Kedabe ongeokele. Nikenda ni mwenyewe hapa. Wambie ba nikanobi kebala obikito yo. Nasomie na mina school. Na mina school inokia musieni wa Ilobi. That is 2018 nilikuwa na mini school no Ilobi. So nasoma maundu ma media. Na nako sawia. Nako sawia nina moye kuyandika. So baune bona ambisho kuna content sia comedy na kunanga mpaka tweso biko kwa Rikibi twesa kumila twesa umila na hili short mundu lota kuthia baya osia isi Mutongo TV wasomeye media matukwano wiandike. I hope no dhuthwa ni sabali ya Kioko na Rikibi kana sabali ya undu bala mambite kusomea hii media ni kindu chambe lakini kuyaka we mwene kutumia kinengo chaku na ku discover what you can sell especially lembetania ya ukamba ni kindu cha bata muno na indi ni mutu aini maitu mamina kwewete ya masitwa tuthio tuende ku matumwanya na muone etha wina mokulio namo ano utume etukosa na tuima kulia
ona tukesa kumeta baingi tino asiathila mende na kupanga titumwanye na mo twende kupanga na mo kana kwambata na mo kila sabali nundu twasia kana kindu kila kinene twikani kukwata mbau inengo atwikunikila mikalile ya mundu la wene kinengo na ingi tuyukithia andu ala mena inengo na kumundu wibu manta platform nitikunenga platform yesu mana Kioko wasomea media wi mutangasi kiwi kinengo kindu chambe pe anu matethia mesi kana utangasi tikila mundu utangasa na lao ndama masome to tangasi tiyo ndama to nakutangasa kunena ni kinengo ni wa manu nina mana kana ni kinengo okay utangasi ni kinengo nundu kwa ndo tasoma na mo na my venture into kutangasa na india different fields na na indi nasioka kwa rikibi ando ingela tukwisithi tukwise muno ta mutangasi tukonete ta mundu yupala wambile ni kana tuma na toni blogger na weka interview mbingi muno na sia penya na waka weka luta wasioketi na indi wasioka ingi wose na walisa muno ka shuti takateke kume bindesu wambie nicho kila cha kumotivate ni kana wambie kweka content creation nundu niwe wai mundu la wambe na mwana ongitu tukumana akiitwa Steve Mwema kwambia kweka interview sia kukambani sia kentini yayo laisi muno in maisha the moment wa minoso medionasia hii waka baanza niwe leto manondo elete kweka so nyina asisi gap ila ya hivyo upande wa content creation andu angi ni makonete sia Kiswahili byo na kwanona kana ba ukamba ba mundu akuna content yokamba so nona pe gap itialite ba ukamba na ngameoni news ya kidu so tiro sio sia mundu ao ndo mona yes you're doing good na ke mundu lo ibayo tona kwithia asomete media na nuka muno kwa Kioko na ndena kila kinengo cha kunena media ni sini wide muno lakini bena maundu angi mundu na kwika kana mundu tona kwithia na kiasome ye media na ndaisa ku discover kana ndaisa kumila na ke mundu suto no mwata pala ndo makosea muno ni kwendeka kindu nukwithanganya no kwika kwenda mbeo tangasa mundu nukwitha Kioko no kutangasa kwenda tangasa ni kwitha beti no kutangasa peke no rikibiwa weta kita wa gap mundu ibayanza usomete media umalo kabanza when we school ndukaisia ni soma ni kananga tangasa Mutongo TV tukasia ni soma kananga tangasa TV fulani kana radio fulani soma no yende na study industry sisi balave na gap undo rikibiwa study yona okambane pa mundu kukona content kukona interview sio kamba na apenya na interview sio kamba wa mina school umalo kabanza sisi ne chao kela rikibioteka ne chao kelo longi uteka na endo ipenya na manosu ikianda uze gap eswidepo nondo gap ne mbinge muno sienda wapo ko it's upon mundo esilie ise gap deba na ipayosa mo lainosu thank you mwako maniva nikana muko vikavala imwende india mwe ata mavadha ala tumuona atona mwili ta mavadha mumanisiye ba na idiesu ya kwambia kwikasi athimo ne yumie ba twakomani yo twakuna the same business ila ni content creation so twakomani yo hu na twa discover oila gap ngota basi tuona pia ukamba andu nimeenda entertainment na mayaso miendewa so twasia if we can be serious we can do something big ile tuona kwete akamba pamwe tele kumaete pamwe pa hama sako so nikindu twaisitie na twala ni pe gap nene tialite so na gap izo mukamiona matuko 18 pa hama sako nundu ukona nigo kieni cho chako sete yes you just learn the gap only ndokeke kindu undo Kioko aminacha nundu beti ni weka no ukaumia muno no kana ngambeza siaku no kana nga your energy no the moment ukalan kana pe gap maundu maingi makoka. Let me tell you the moment kwambiwe content creation na Kioko ando ingi muno ni mafaidikie na content creation yesu na pia na kwela na mbisi ya kikamba ni kuokia ando ingi muno na matetheka na matetheka muno even up to today we also niwe makuna so about kukuna events twalani yetu isi no gap itialite experience yenu ya chathi chambe kila mwabangie cha kutadithia ili ata Kioko. I think itakwati reception yenzo muno nondo ndia expect ndio na kana chathi chuno cha londo cha ile nyanese byo kwando maana 5 lakini rikibiwa
no wanda basia kambia usita tena study tuko na gap ila hivyo kuwe no wese gap usita lo me feel like that me feel tile kwetu mamono na ita ni marketing yana mono yundi atarajia kimbe kile huu na ndo moki aingi mono pyo nicho kuona tako ni edition 1 tako na 2 tako na 3 na yote 4 Andu ala mamusiasa kana andu ala niko manana comments yo mitandao ni mwibanga chathi ila mu market chathi na ila chathi chende na chathela mase kana mwithiana bitimbi ingi muno maybe in future mubangite kwikata twende yo na edition ya mbe ya keli ya katatu ya kana ya katano twende yo kana peba movie ka maybe mutu binduye mutu nenge something new. Okay. As tuambi isije tuiko na asiendo oketubo. We learn na to evolve nevinda. Let me tell you, big things are coming. Na gap no twende na ku study bingi, not only in entertainment but also kwisindo bingi mono to no make at the end of the day besa si maana. We do everything to get money. Na wekale pia maisha masio. Do exactly kakendo cha ku entertain people and you are not making any cash. So you have to make cash. Nundo maisha maoni Wali watu asiaka na kinengo cha mundu ni kindu kila kikunenga yo na mwanya pia utona kuithia utona kuikalia ba mu bikitu no mwasika ni ningo ila sienu mwena sio ni mwikali cha maushala maybe mutona kuithia mwenda na maisha mtu ona kwazika na kithia mwendie mwandi kwa ni mundu ungi then maybe like a media house kana kuika maundu angi mwita mwithia mu bikita bala mwe no mwasio Kioko wono mundu iko na kendo nondo nye nambita kwa mfano nambita YouTube 2021 na kuna yula serious back to back na kunie for 3 years 4 years ono na kuningi na last year ila ni consistent ndeote ya mde kuweka kedha kila kindu kisawa kuo no mundu iko no kendo naka kona yake ambe yake ile akaratu iko manjini kimkumweto manufaa nundu ona kindu kitakusaidia kwa lo kitakweka nacho na yu mundu biko mwindo akasika nenda kuandika umutangazi na nundu pia kainge neti siasia namba kana ndu alama andikana ni masiasia nambile mutu no kwithandika na followers ela utona kwithena mo no wewe maybe utona ulika media ukambia kutangaza yu utaka kwiwa wisoma news Nicholas Kioko nini never say never ndiande kwa sio nomwe na team media ni kana ni ndiande kwa sio nomwe but ndiesa kwase ndiesa kuandikika you never know bisenga yamba ana plan siba Sante rikibi nenda kukulie ene emwe na ikoneti muno mikalile ya mundu especially lo woka yu mundu hata kwisi woka wabika bandu yethia kila mundu no kwisi mikalile yaku undu baya wambiye wispana boy no iwe rikibi muno tukwisi iliata one lazima we very sensitive in terms of everything even kila onywa undu kwikia nundu everyone is watching you ndikiangana ndia there's a lot of people mayuthi aingi matosia yesi kwanza kuma vai lembeta ne okamba itukomana na ingi mundu akambia yani sio mwene na ngatwika tako so lazima we a role model to these people kama mundu one kindu kisio kuma kwako isio mundi zokunwa rigibie kondo anyue abalukande iti ando makaza niwa muno yani ni kindu cha kawaida but ikatwika news. Yes. Thank you. Yeah. Kioko we mundu we na family na ndina serikibinde na family lakini kaingela mo kayu masito menu manene bao utwende na kuyana undu kinengo kiende na kuyana na mundu ile aende kuyana pressure ili hata kati wa undu balance ya ma fans kana interaction yaku na ndo taitu na ila upia ukwida we protect family yaku sindu sina sio handle hata ndiko na bena pressure ya no otamundu wenda ukethwa na proper management ya sindile nasio omane masaa fulani wende waba na masangi wendo yeka chao o amina kwibanganesa ta mundu no wese masaa fulani ne mbanditho kuma masano ne ma family masano ne mashere masane ma ndungwatia ukethia no webanganesa ta mundu kenda ndukasi ngale kwemwe focus na ngale kwemwe twende no kwatianiana au meli rikibi na mundu Nicholas Kioko ni inengo sio itumite tukomana namo na tiko komana namo kwikuoka
ikamokelia makabika bala mabikite oyuyu twasothio mumunini na inde twacioke twithia twendea namo matuthabio mibango yo ya ciathila mabangiriti iliata na inde metwele no challenges ila mesilite ni kana kubanga chathi chuke chumile kuungama nao ithia siliata ni twasalisha Beti Wambua ino ni Mutongo TV. Ni na ukethia ingi na uthocha nthini wa kilungu cha Inengo na mikalile ni na enieli studio ni mamini na kuiwote sitwa ni Rikibi na Mundui Nicholas Kioko na indi ni moto ende no kwatiana na monitor wa Salisha Beti wa Wambua na ndatambie na kindu kita wa growth ya mundu kuma munini nginya akoka kumilwa ila mubanga ciathi cienu kwa muntu na kwithia ateso ndu mubanga kana criteria ila musakwani kana kusunga na kwa siasa ni alamu kuosa ndini wa kuthuko manenu ndini wa content yo na bamwe na interview ithi haili hata Rikibi. One Beti nenda okutabia kindu andu ingi matese in everything I do dienda ho fail yani kindu kita wako paluka dienda ho paluka so the moment we are choosing artists lazima tuisi at the end of the day yoka kwikata pulo andu maili hata ekata nundu kichathi kindu andu matetha mesi kubanga chathi june very expensive if I may tell you na ndio gengana osiathile kunetwa Kamba you can mention Kamba Festival is one of siathisi that's invested in terms of marketing yoka marketing yoka I can tell you marketing need to spend there a lot na anambibiliani ya isi wabanda ukakata ukaketha so in every artist ola twi that there to see ndo mingi muno na pia twikuli wando ingi nondo twitona twitioka we have a big team they bite na wito ya akekata au akekata na every time lazima tuithe na muzani impya lazima tu balance gender tuisie papa ili hata ni lazima tuisie pia ndo mamuzi kadha tu masako lazima tu choose ndo maguma masako in order to give back to the community nundu chathike kwa so nisi ndubingi muno sisi yawe nikenda muzani yese kwikata ese kutwika no eto ndeni ya Kamba Festival pia ndukodo pio suggestion ya mafans ngere mafans makolia mundu muno twetenga nyanga you have to do that no it is muno by the way go mitandao diki no mwana yes thank you nondo ni mama netisi ndio ngela kila Rikibi weta sindu cheka nundu ma siasa politics is all about numbers waisa siasa nimenda nichoona mundu wa siasa aila kosa mundu fulani akamweka position in fulani numu wesi mundu tia na chao ena numbers so you kila take kana ni popular kumeria fulani you the lasma teisa kuatesie yo mundu ngosa embete ya chao mundu nge mukwenda na mosa embete ya chao then take ya kivimine teisisia owanenga ki no wanenga ki ekane tiono ekanoso no nga mosa yengi ungeka no numo na interview lati kona bweza kuona Rikibi ithio manda mundu kumunenga views manele na be mundu isi utona kosa akamunenga views ngili manele nongwatia it's all about numbers no cho wanaona clients aisisi balo kwenda kwa mbesa yake kia balo isi kupata numbers balo kwenda product yake ibike target audience yake in huge numbers ni muthemba wa eka kindu kini kiwete because people have been asking anwange mayasia imana ine biashara to be sincere Kamba Festival is a business ndio kitoko tani ya niti wendu ambu because I've invested heavily lakini kindu kingi pia Mateo manakana pia ni mukwata andu mbau okay then ni mwini omunene na ndina ciathi cia kuthi wini wako ndo ndethia muno ndo YouTube ndo asekana ni ba muno kusinda ciathi ila woka wambete ya chathi wanenge ngilita singiliana na ni chathi cha muthenya umwe na YouTube no ni kana ikabiki aba you need some views so as well pia no nazi kana mwika kindu kisio cha kukwata asanimba u na kindu kingi matesi ni kana bena andu ala bena stakeholders pe mundu kwithia bua deco pe mundu wa photography pe mundu wa 1 2 3 ekandina nesi ndo ile kwa kimari Rikibi weta but kana ambe ya chiwa weta
the moment tani notangasa musanii tasia musanii fulani akenda kamba festival matuko fulani chukie maanja kana musanii usiumwe eweka timu nene for 3 months kana timu nene for the entire marketing period wewe kumancha utakuwa kwa game na wewe mwenyewe na mafansi alama yake ukuka na moto atakuwa kwa game tunamuongelea daily basis ako kwa poster ako kila mahali anaonekana for 3 months chakele paimu ndobingo hospitali nikaenda hitiano paimu ndobingo hoteli ai nikaenda ndo moke koya pai tenant waka no mbai nikaenda ndo makwati shelter no it's business thank you and that is why utaona Rikibi kwa Chopa akimarket festival that's investment that's why utatuona tumeenda Mombasa tumeenda kutangaza we know tunafanga kazi ni kupanga kazi basically thank you hawa vijana wanasemekana kwamba wana inspire watu wengi sana me being one of those people wenye mnasemekana mna inspire lakini mimi naimwa na siba ya maybe mundu musomu mundu tasoma mundu tanamba kwe discover what they can do in life muto no me atandwazo it is easy primo ndo tapite ya step hizo even ona kwa nyamwene step hizo na mebitie what I can tell people kilo quick mbechende utambito chenda kizo kutetea so love what you do focus na siku moja itajipa onaito toyamo katukona ipatoneka twambe ili okundo andu matu ya tuitona tweko maundu maingi no mundi tiano na toya sobika. Let me tell you, we have a long way to go. A long way to go. Kamba Festival is nothing. Tindumbinge is okay. Yes. Thank you. Nenda kukulio Nicholas na niukulie ni kwithia ila mubanga chathi chuke kumela kibike bala kikungamela na especially anu mubangite chathi chambe cha keli cha katatu na itwende kubanga chakana bele yakwithia na tulatu challenge chambe kila noni ndino wa chathi kila mweyo banga edition 3 baina ka mwingi wa kwanzekana okay akamba memwikalo wo kana memikale yo ya kamwene ka ati ethia chathi ki masaku tuikwa sikikethie na kamba lakini kana kikethie na kamba meoka lakini ni masisi ya muno makakwei usituweke event no wita wajaluo maybe keu ndisika notona kochoza tatakina challenge kwa kuika na una chosi otakindu cha kawaida na indi i challenge sila sio ndila wislani kana yu kana mwislani kana muko banga chathi chuke kunga mamasi omunthi ntwa kona chathi na kikisio siliata kwasoka yiko lwenge chanangu kwa jenesa challenges yes. Now maisha ne wewe kesi no kuumia dikibia asa kwa tiambe ya baivi onaito tiambe ya tiese kana kinduki Kamba Fest is bigger than all of us. Kamba Fest is not it's not all about us. Kamba Fest ni about akamba moke pamwe ma celebrate mwe masunga imwe but you the not kila mundu akuya ndukeke na ndukeke na ndesi we selete siano siana ata nikenda uko make decision yesu na but ile tumaelewa we tunaangalia tunaona unasema hivi we look at it we have a big team tuna share ideas tunaona mtu anasema hivi na hivi na hivi kitu tevi hata teko tena challenges miao Thank you. Nendo nenge kaskiti kamwe katwa ila skiti uko nawe mwana kwithie bandu uko niite wingalini na indi nendongo nie kaskiti ka comedy no unenge kaskiti ka comedy nundu we comedian chambe unenge kaskiti maybe kangu nengo example ka Mutongo TV we mialika yuke chathini cha Kamba Festival Mutongo TV na Mutongo FM na YouTube kuniaba tie kuniaba putilie ndiyo we wanenga mutiani we laisi na mumu pia izi tukitaonena for example tukazi ya chathiki musie na nundu Mutongo yo nayo ye musie Mutongo TV na Mutongo FM onde kwa bamwe nto amalika moke ndene wa chathini matuko 18 mwewe 10 pa masako yes Nicholas we mutangasi na wasi wa kuthia muno wa musomi wa mauvo ni wae sahithi we na interest ya kusoma mauvo eka yuko ikaila interview none to wika na wikite interview nsio muno by the way I also follow you tirikibie weka lakini si kunona si more of corporate interviews let me call them that way ama sijui ni personality yako 2020
Niwe naambia career yakwa ya media. Na naambia ite Citizen TV. I was a reporter there. Na reporter ya Newsroom. Nye na report story Yambe ya ula patient Yambe wa corona. Rongai. Yeah. I did that story. Hebu tupatie basi kionjo cha wewe ukiwa reporter. Itakuwa ngumu kwa sasa. Sasa unaripotia Mutongoi. Na Kikamba? Livotea. Be comfortable. Ekane tukuwa na after kenda yumu fix. Sawa. Thank you. Tomabu nenda tunene kindu kita wa kuyana na kinengo na kwa tigiro kinengo upikie kwika biashara otondu mamina kwasia. Kinengo cha mundu no kikali mundu maisha ndeka na mundu no bika abandu akayaka akatwika ino ananta ana aka move kuma kinengo akaambia kwika biashara lakini biashara yetu ni kinengo. In short kwa mundu rikibyuke wayu what you are doing in the interview la weka na skiti loso basia weke kwika na we focus maybe utwike manager you are Kamba Fest with the way hakuni kupangithia cia thi chini ya maji ni kindu kitondeka kana ni kindu kitatoneka ni kindu very possible but pia mitalatala na pia investment yebo because investment niyo kila kindu investment na pia mitalatala in kila na sasa in music kana in entertainment pia mbeza bingi bitadala bora itegemea ndo webangite yes you can make a lot of money a lot yes thank you andonyen mabangite ciathi masama itunona masembete muno na ciathi ingi cikabaluka na ingi cikapik siri ya kubanga chathi ni chao na unange siri kila mundu ndio banga no manenge siri ni hard work you isi ithia ona yundi zete sawa komende nondo every single minute with ya it is you take it video to market it no hard work forget about kila kindu chondo kwetapika focus ya kindu chukemwe na wana ngayana aonanga matunda yani kia tubiti mondo ni mako nyene ya mondo do your thing believe na wachie Mungu. Thank you. To expect a child going forward from you as a person na Kamba Fest. One kila to expect it from now ni matuko 18. Let's turn up in large number. Is that time to support us ani maitu. One kaini motavi for the artist ala mainete festival 1 2 3 na me4. They have been appreciating because nimeona festival imaturate chao another level in terms of pia ana kwitwa ziadhe ningi kwikata asani mashabiki kwa ma appreciate na sindu nyingi mbingi Kamba Festival ni happy the game ya bao Kamba na let me tell you we are going to another level so kilando nota biando ni mauze ticket ndeni wa osa ticket.life kanala ya emela ku dial *826*155# was a ticket yaku no ibikatene nundu mutheno suke ketha kikinene tubiketene kuma saa mwanza ni tukambisa chathi mpaka uni wake. Thank you. Na because it's a long holiday tulike Kamba Festival twamina twenukeruka kethanie mucie tucioke ilobi wakeli. Yes. Nicholas abebinda imwe chathi cha Kamba Fest kinethiwe na insecurity na nusuela mwakomana na sindu cia muthembo ucio ila ingi mubanga chathi mukazingatia some of the challenges ila mukwisila nundu ila nukulie challenges ntiniwe we mention ki chathi ni kimubangite maundu ma security mailiata paisi yo nomwe binadamu kendwa perfect but ithi yu tando kana event organizers ma Kamba Festival netajiribia kila event kuma edition 1 tajiribia mbata kona wani mbada ilio tukaiseve challenges miao our main focus ni kuimprove in every challenge mbaba ilio pa security ilio na hicho kwa waisia ur gardens pa history ya security issue ya security ya Carnival the second edition kote focus yana kuimprove oka improvement tu oka nini endo no ma complain yeba kama ka complain kindu next time kama complain kindu kenge kitete maybe kana kindu kitu anakwithiwa lakini maika complain about the same thing once and kuna watu wako pale you mentor them kuna watu wanataka pia mfanya nao biashara maybe mutongo yenda brand ambassador ndongewa kuonda na mondo mama thembosu tunaomba mko atiata namba cia simu mitandao na sindu cia thembosu tikibi it's just easy mashabiki ondeni mwezi palato komania ndeni wa TikTok ne Rikibi Facebook Rikibi Instagram Rikibi wa DM pau mondo metha mesa wa pala bangetu to no komania one on one
ni Kamba Festival tukoma na one on one tukagethania tukakona pisa tuiyana tuinywa. Yes. Kila bando Nicholas Kioko na I think kila bando Nicholas Kioko. Yeah. And wambenda face to face. Chadhe nikimona chadhe kemosi. Matuko 18. Mwewe wa 10. Tuko Manieva Golf Club. Thank you sana. Damina. Na ni muvea muno nundu wa kunenga mwanyo ni simwibisi muno ona ndizika ni mukoma no na mwendete muthiukite. So nashukuru sana kwa hiyo opportunity. I wish you the best of course, na tuko hapa pia ku support vijana wadogo kama nyinyi na mundu longi pia tunakuithiana kindu kitono kwa watu ambao matuko 16 tuko Manivau na ile thano kwenda kwa tambau kana kwa advertise biashara ya kunthini wa kilungu kicha inengo na mikaline mandana na kwa ndini wa Facebook yakwa ni Sal Shabeti, TikTok Sal Shabeti, Instagram ni Sal Shabeti na indi nayo YouTube channel yakwa ni Sal Shabeti. Kilungu kinu ukikwate ndini wa YouTube itu ni Mutongo TV, Stock FM ni ta Sal Shabeti Wambua ende anakuilo la Mutongo TV ni ngwatanio ya Mukamba.